Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Hatu pikwa baki jan jongpi kin kuit bha, benar kam da ka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Hadian baka Khasi Students Union kalalaj ban ujor ejahar Syau Superintendent of Police City ban mudui syakipulit persya yaga kenhon Legal Rights Observatory kabala keno badai kaseng KSU kaba penmi jengkulmar Hamahdef Khola ki pulit kalom deng jiri gila khot syathanat yau Legal Affairs Secretary jongka KSU usamla James Hitler maupniang nagabentaban shim statement na u. Hagajing ekran bat kilat pathai kubor hadin balami na Lumding Jiri Police Station. Kinong yalam jong ka KSU ki dawa ba ki pulit ki day ban twet ya ki dekot ka LRO ki ba penmi ya katay ki jing thaw ha Twitter. Kila ong bahagi babun ki jing yakhi hagi por ki ba manswa. Lada ki samla khasi ki thaw ya kano ka jing thaw ka balong kata. Tang hadien katto ka ne por kila syatan hagi pulit bat ya ki dekot ka LRO ru ki dawa ba ki pulit ki day ban tan lang. Kaliang juga sing hadin sanksi kenting sebagai file ka FIR apa SP office but kaliang do SP kila forward dengan ka FIR tungi ne po Lumding Police Station mentang lah kaliang juga polis kila khot yo sama James Mopiang pada juga affair ka sing kaliang kila shim yang statement hadin banglayo banyak keren bat IU bagi ini position masuk bagi ini kes kila register kes but kumba pitep kumba pikemau begini ke ingja bro iwanja di hadian bakoi nak kenhun kala tweet kabar latip ka LRU ka tweet ka kita keno ya ka seng hi bakoi bakadan benta akoi ke jingi show jadan ate po madhep bola ka long ke ke ka seng hi but kabelum tip gini kemungkinan ini baru jujar sport ini ibu kemungkinan kenhun lalu nak sport Islam jualan no hari mau benar kita ki baper juga mazat beriu ini kejumlah nak sport ban persang ban kentok ban ora yang kata yang seng berkunjung ini dui bat kenhun niam kalau Kristan kami pok jala gedungi bagi dan mentala gedungi yang ini mentang kini mentang ski bang ipet kalau kata mengenai jengja Nai ba kali jengja buat kali untuk SP ulah clarify kunjuk buat CM ulah clarify ba kali ketua jenis show ya dan ate pok madhep kala kemdei bai don bertan kan nu kenhun ni nah kan nu ka kenhun seng balang ni nu kenhun niam ni kani ke jengle jo kani ke lalu wara ke mensau du kata ta nama kalau wara ke jengpi ti kemdei baka bangi tak bangi pebak besong basa ni reh pok bro poi kali kalau wara ya kata ka jing so ipet meril kalau berbut cuma ya ni ki tairi tai meluk kamtam ki bre ko na ba yo kan tho ni lai putan te ko ngaseng ni hak Islam ki por bladap por bangi jun ke ki lang ni ong ke ki CE lang jong hatu por ke ki tamator don ke jing tho ki bajumi haki laki de ki Facebook page ade ki wei ni ki kun sama ki jutho to bat to sama ki baju tho ki jing tho bali kini ki Bulsin, bisa syakot, syaktan, sport, syaki polisian kedua sport SP offense, bagi jusak sham action. But nakalian jungi juga sangi bakoi yang ba kali dibeli kumjuk nakalian police department highway day bagi kenhul LRO. Luar balai ba lada yaki jungi kila bertan kemudian dari yaki kui tempelat kerjunjang nak sport kini nasi kumkasangi kenumlak yang dalai liru. Di mentah kasih ladap kumkasang ila dawan balun hai statement hang ni hingga jung sama James but ngit scam bagi soban kentu ya ka police department duduk dari sarkar bagi depan presiden yang ni kam
boleh ban kem ya kitu ki beliau kebenaran kiti ban petok dia beliau berkini ke jenjang hadin nga sansni ba na kaliang ka seng hakaba lafal ke FIR na kaliang jo ke police department kila khot ban shim ke statement bai dei bai mata halor ke jing file FIR jingi bat na kaliang kai ka ba na kaliang jingi nila ban le nila lapha ya malai ke statement kata statement kolong ba ka police department kadai ban le ya kene ke kam tam jing pensiet niam pensiet isi jai benriu jong ke LRO namar baleng ba jong kene ki post ka ba ke LRO ka bu po Twitter isafriang sekui pat ki rensan jong ka social media kata kadai ka ba nila kentu ka ba ki kulit sim men ka bangi ai ka simen kadai halor ba kam tam ke jingja ka bala kai ka bala ja ba pelong ya kaseng makan IFIR ila IFIR halor ba kimi kijingken tho ya kaseng bat kumju ya ki kinoyalam jong ki balang per tingai kesmen kelong ba tam hakaba kinondur ki kijingja apo madep kola bat ya kaseng kata jing pensai jing ila kijing pensai cha kesmen makalian jing ngimdan bat ni pensai ru ba kaseng hi ka khamdan bentai ram khamtam mete ki jingja bat ki pulit ki dei ban tokit kham kloi bat ngi kerpat ro ki namar ga jingja mar sinja kono jingja ka LRO tang pedeng ki sikentar kenta ki la pos ya ki belum persya jaj berujungi kata ketika ba ngila statement ba ki la sepan ngi ngila le la ga jong ka muak kam dei tang ka police department ngila tip bat ngiyo ro ga jing tip ka ba hakaba kidon na kino yalam na kiwei pat kila ban kin hunyam ni kin hunjai benru kiba don hapo jo kene LRO kila ban operate de kene LRO na bar bat kidon ru hang ne hapo ka jela ka jungi ka jing tokit ka de ka jung kulit bat kai ka ba na kaliang ka jungi kalong ba alakaan kalong kumju ya kiba comments bat kiba tho hakiran san social media hakipor bai ki gajai benru haba syakot syatan bat ki hak bang statement hakmat apa ke office SP kade melong kumju kaan ya kuwi pat kijat beru ki bathok persyak kijat beru ke jungi kata kakam kade apa kamram jung pulit ngimla ban tip bat nakilang jungi hiru kai ke bangila ban fit information ngila ai bat ngila le ke hatam khamtam ba kini ki seng banabar kinom persit jat beru la kinom istimewa hadu menta kata kakam ngatrai ke police department katip khamha kadon hapdeng ngatrai kidang yai persang kuno ban lei kaneka ya kaneka ikiba penia kene LRO namar katkum gajinga yatu nakilang police department kalong ba la operate ki banaba bat kidang persang banwan ya kata kakam nakalian jungi hi kuma kan shay nakmat kalong ba kakam ka di hapo police department hanrei lada ka police department kamla ban lei mitip ba kidon ki beru ki banapo hi napo ka jala jungi kila ban sa kini ki area ki jungi hiro bat larangi lam bat kaseng hi ka aga jung maham ka bateng bat kan sale la ka badon kam